Isakaza tuje contesté mais jamais égalé twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe updates Walikale centre 70% by'abaturage bakomeje guhungira mu ishyamba rihakikije ibiro bya coordination des affaires humanitaires OCHA bikaba bikomeje kugenda bitangaza yuko hakomeje kugaragara guhunga kw'abaturage cyane cyane muri teritwari ya Walikale ndetse na Rubero mu gihe rero cy'iyi mirwano kuva muri uku kwa gatatu kose kwa 2025 biravugwa yuko rero iyi region ikomeje kugenda igaragaramo impunzi zigeze mu 286 bikomeje kugenda byakira inkunga ya OCHA. Amakuru aravuga kandi yuko raporo ya buri kwezi ikomeje kuvuga yuko mu matariki ya 16 kugeza kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu 2025 rero nkuko byatangajwe kuri wa 15 z'ukwezi kwa kane iyi dokima yaje kuvuga yuko icyo gihe cyose cyaje kugaragaramo gutakaza ubuzima kw'abaturage ndetse na dégâts matériels. Kugeza ubu situation ikaba ikomeje kugenda ikomera cyane muri Walikale ndetse hakomeje kwiyongera n'ibibazo byo kugaragara kwa violence zikomeye zishingiye ku mbunda ndetse muri localité zitandukanye cyane cyane Walikale centre. Iyi OCHA ikaba ivuga yuko 70% by'abaturage bose bakomeje guhunga mu gihe abandi bose bakomeje kwerekeza muri Rugutu kugera muri Maniema. Raporo kandi ikaba ikomeje gutunga agatoki cyane bombardement zikomeje gukorwa rero cyane zabaye kuwa 22 z'ukwezi kwa gatatu zatumye abaturage benshi bapfa abandi baza guhunga. Hakomeje gusenyuka mu buryo bukomeye ibitaro ndetse na aerodrome ya Kigoma cyane hafi ya rivière ya Rowa. Hakomeje kugaragara kandi nanone imirwano ikomeye cyane muri biriya bice bikikije hariya cyane ko ngo n'inkomere zikomeje kuba nyinshi mu bitaro hariya z'umutwe wa M23. 20% by'abaturage bakaba bakomeje kugenda basubira ahanini mu bice bagiye bahunga kubera yuko ubufasha bakomeje kubona ari bukeya bakahitamo kujya kugwa iwabo. Kuva ukwezi kwa kane kwatangira hakomeje kugenda hagaruka ama activité atandukanye muri Walikale centre cyane amasoko mato yakomeje kongera gutangira gukora ndetse na services z'amafarumasi locale nazo zitangira gukora. Abaturage benshi bakaba bakomeje kugenda bagerageza kwisubirira mu byabo. Ni mu gihe muri teritwari ya Masisi OCHA ikomeza kuvuga yuko hari kugenda kugaragara ibitero bitandukanye bya hato na hato by'igisirikare cya Wazalendo gikomeje kurwana na M23 bigatuma abagera kuri 900 aribo bamaze guhungira muri localité za Nyange. Ni mu gihe kandi nanone abantu 10 bamaze gutangazwa yuko bashimuswe hagati ya tariki 25 ndetse na 26 mu kwezi kwa gatatu. Bikagaragara yuko baba barashimuswe n'umutwe wa M23 muri village za Maremo ndetse no muri Kahira utibagiwe na Kamonyi. Turakomeza tugukurikiranira rero gatanu kandi ikomeza ukurikirane isakaza toujours contesté mais jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Twizere kudahwema kudukurikirana gatanu kandi ya Karomi yongeye kugaruka muri Rubuto nyuma ya fantoma zikomeye rero abazarendo bakomeje guhatanamo n'umutwe wa M23. Rubuto ikaba rero ikomeje kurwaniramo abazarendo ndetse umutekano ukaba ukomeje kugenda wangirika. Situation progressive ikaba rero igaragaza yuko mu by'ukuri hakomeje kubaha ibibazo ndetse aho abazarendo bakomeje kurwanira bakaba bakomeje guhura nanone n'ibitero bitandukanye by'umutwe wa M23 uri gushaka kuba warekipera ibice bitandukanye aba bazarendo bari barabatse. Kugeza ubu rero ibice byinshi bikontororwa n'abazarendo biri kuba birimo n'abasirikare ba FARDC mu gihe kandi nanone bakomeje kugenda biyorganiza kugira ngo babe batera. Ni mu gihe kandi nanone ibitero biri gukomeza kugenda bitegurwa biri kugenda nanone bihura nanone n'ibitero bikomeje gupangwa by'umutwe wa M23. Situation cyakomeye ndetse yewe iritandi mirwano ikomeje kugenda igaragara rero muri Nord Kivu na Sud Kivu. AFC umutwe wa M23 ukaba ukomeje gushinja FARDC na MONUSCO na SADC ndetse ngo na communauté nyine d'Afrique Australe ingabo zayo ziri muri karagace cyane mu rwego rwa SAMIDRC kuba responsable w'ama attaque yakozwe ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nyuma rero nanone
y'ibindi bitero byabaye muri Bukavu, hanyuma bakavuga yuko kandi nanone mu by'ukuri byagiye ahanini bishegesha umutwe wa M23. Accusation zikomeje kuregwa rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yamaze kubinyomoza. Kugeza ubu hakomeje kugaragara yuko umutwe wa M23 nawo amambuscade akomeje kugenda awurembya, cyane cyane mu bice bitandukanye byegereye Nyiragongo ndetse no mu bice bitandukanye ahanini bishyira biriya bice byegera muri Bukavu. Bukavu yo rero iracyarimo abasirikare b'umutwe wa M23, amaratissage yakomeje kugenda akorwa ndetse n'amaramforo adahwema kugenda agaragara. Ramforo bakora rero ni iz'abasirikare bagamije kuba barwana. Aba basirikare rero kandi nanone bikaba bigaragara ko baza bari arme mu buryo bukomeye kandi bambukira mu bwato igisirikare cy'abamarine kibareba. Ntabwo induru cyangwa se imirwano yari yabera hagati mu mazi kuva rero aba basirikare batangira kwinjira, ku buryo aba expert bakomeza kwibaza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirwanira ku mazi kubera iki amazi yambukwa n'abaje gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntihabeho riposte y'abamarine. Affrontement zigoma zikaba zikomeje, ari nako rero niza hariya muri Bukavu zikomeza. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi twizere yuko nawe utari buve ngo kuri Isakaza, ukomeze ugumisha urushinge. Isakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Twizere yuko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguhe updates z'uyu munsi. Abarimo umutwe wa M23 n'abariye babo bakambanze kwirukana abazarendo muri village ya Bushaku ya mbere ndetse na Bushaku ya kabiri, mu gihe abazarendo bo ubwabo aribo bitangarije yuko ngo bari muri cessez-le-feu. Umutwe wa M23 wabakinnye agakino kabutangiye kubasohora mu bice bitandukanye muri Remera. Ni rero muri groupement ya Mbinga Sud muri chefferie ya Buhavu muri territoire ya Karehe province ya Sud Kivu. Umunsi w'ejo aba M23 bongeye gufata rero na controle ya Kabamba ndetse no mu bice bya Mabingu muri Kasheke. Ni mu gihe muri territoire ya Masisi affrontement zongeye kumvikana muri Buabo. Abazarendo baho bo banze kuhava, baravuga ngo ntago turi bujye muri cessez-le-feu, turakomeza turwane. Bagiye kubona nkuko bari babivuze, kubera yuko byabanje gutangazwa n'umuzarendo mukuru w'abazarendo rero bo muri APCRS, yaravuze yuko ngo ibi byo kuvuga yuko ngo bari gutangaza cessez-le-feu ngo nagakino, byanze bikunze umutwe wa M23 urahita utera, kandi niko byagenze. Bahise babatera muri localité ya Burgwa muri secteur ya Oso Banyungu mu masaha rero ya saa 8 z'igicuku, mbere yuko rero haza akarumi. Habaye imirwano mu buryo bukomeye, abazarendo bataka bareberi mu buryo bukomeye ndetse agglomeration yose baza kuyirekipera n'amaposition agera kuri 3 barayarekipera. Abarwanyi b'umutwe wa M23 basubira inyuma. Amakuru arakonfirma yuko abazarendo rero bongeye kurekipera izi position zigera kuri enye nyuma yuko bari bazitakaje. Ni mu gihe kandi nanone ibi bitero byo bakomeje kugenda bagaba biri kuza nyuma yuko umutwe wa M23 no gukora amaratissage mu bice bya Mutao hafi ya Parike Nationale do Virunga. Abarebere b'umutwe wa M23 bakomeje guterwa inkunga rero n'u Rwanda nkuko ni ibivuga ndetse n'amaraporo menshi abivuga, ariko u Rwanda rwo rukabihakana. Bakaba kuri iyi locatorize bakomeje ama operation de ratissage ndetse n'uyu munsi rokenze bakaba rero bari muri localité ya Mutao muri groupement ya Kibati muri territoire ya Nyiragongo. Ni neza ku nkengero za Parike Nationale do Virunga muri Nord Kivu, nkuko rero amakuru akomeza kugenda akonfirma. Hari rero nanone kandi nanone abasaya bakomeje gutera, ariko umutwe wa M23 ugagenda usubiza inyuma ibi bitero. Abazarendo nabo bari barashe umutwe wa M23 ndetse position yawo imwe barayifata. Abazarendo bari bafatanyije na FARDC bakoze accrochage zikomeye, barasa patrouille y'umutwe wa M23 yose barayararika. Ni mu gihe amakuru akomeje kuvuga yuko kandi nanone agace ka hariya gakomeje guhura n'imirwano ndetse abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibibazo ahanini ari abarusayo. Aba
Kibati ndetse n'abamuja, aho rero biriya bice kugeza ubu ngubu biri kugabwaho ibitero n'umutwe wa M23 ariko utarabasha kubirekipera kuko igisirikare gikomeje kuhahagarara cyemye. Situation ikaba ikomeje kugenda ikomera ndetse umutwe wa M23 ukaba uri gutakaza controle nini muri kara gace, ndetse abaturage bakaba bakomeje gutangaza yuko bishimiye ko ingabo zabo ziri kugaruka mu bice bitandukanye birimo na Muja. Ni mu gihe kandi nanone bikigoye kuba abaturage bajya mu mirima yabo kugira ngo basarure, kubera yuko niyo bari kujya gusara umutwe wa M23 uri kubatsindamo, ndetse byinshi bikomeje no kugenda byangirikira mu murima kubera n'imvura. Turakomeza tukurikiranire gatanu ku kandi, turagukunda isakaza tuje konti systeme jamais igali, turagaruka mu kanya.